Museisia ni ukwatu kana watindane savo ndhe bala wati tungia mubyano ndwa kusakwa mutongo TV ngwatano ya mukamba kwithi wa kisese cha kucha ukumanyithia Mauvoo otondo mekikie ni uthocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo indembe na natukumbanisie kwa ukuvi alatukumbanisye ni pamwe na andu muonza kuwetwa tamana ise mathayo nyuvanine munene Evo Daniel Mbolu Musyoka atongo imama kanisa kaunti ya Kituko kulia Kalonzo Musyoka kumehe mwambana musumbe mwenyube William Ruto isemba hivyo yanu kutongosia mbungeni ya kaunti ya Makueni kwikwatigwa ukusiwa nanzama ya unyuvani na mivaka IBC kwendeka yelesye nindi unyuvani ukatwa iwe isioni inya ila utanetwa iwa kwa matuko kenda Vilingi wa Mauvoo Nina ukethia na uthocha nyenito wa Robert MUTUKU na Kesha Rondinda etwa lila Mauvoo kwanzia ya meko tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo machevani kanando muonza mewetwa kwithi wa manowa iwe vindani ya unyuvani munene Evo visa wanzama ya unyuvani na mivaka IBC Daniel Mbolu Musyoka ula unaungamite usakuani kilioni mbunge cha Embakasi umiloni wasua kauntini ya Ilovi uoni kuyanana na livoti ila ya umwani makundi matema kiserikali na methi itwa maitho ima maundu meukone usakuani munene walamendekethia ivinda yukite unyuvani wa numalaeli wambe withi wa usumbi ayumbe na atongo imaka na wakeli withi wa maseneta magavana na ma MCA kwa kila maweta kananzama ithawa ikomana na mawuityo onu mwana mwene nthi kulanilwa kavindani ka unyuvani Angelina Mose ena livoti kuyanana na livoti kuma kwi makundi ma kutetea kisia mwene nthi na makundi matema kiserikali ni kananza ma unyuvani na mivaka IBC dina vangi tenesa kutoa isi unyuvani munene na ula uminanie na kuvita maiweta kana winati ya meya ila yalite ta kisia mwene nthi valandu muonza ma livoti wa kwithwa manati we ni thayu kumana na usakuani usukati wa asu Evo visa wanzama isu ya IBC na ula unongamite usakuani kisioni cha Embakasi East County na Ilovi Daniel Mbolu Musyoka. Nasema kwamba uchaguzi huu ulikuwa na ukiukaji wa haki za binadamu hapa na pale. Lakini ukiukaji huo wa haki za binadamu japokuwa uliweza kuthibitika katika jamii haukusumbua sana ama tutasema haukubadilisha sana yale matokeo ambayo tuliweza kuyaona. Tunasema kwamba IEBC wakati huu ama kura hizi za 2022 hawakuweza kufikia kile kiwango chao cha kawaida cha utendakazi ambacho wao wenyewe wamefanya katika chaguzi zilizopita. Nikana kuikithia kana unyuvani watu kwa mituki na umelu vatesi kosia ene nthi kulanilwa kavindani kau makundi ane makuweta kana vena wailu wa unyuvani kutoa isio savali ile vala savali ambe wale tethwa ni wako unyuvandongo isedikali ni nene na wakeli ndongo isedikali ni sia county. Kwanza tunasema kwamba tumeona kuna uzito mkubwa kwa IEBC, kwa serikali na wengine wengi katika kuendeleza shughuli ya kupigia kura nafasi hizi 6. Kwa hivyo sisi kama mashirika yaliyoko hapa, pendekezo letu la kwanza ni kwamba kura nchini Kenya ziweze kugawanywa mara mbili. Kwamba kwa muhula wa miaka 5 kuwe na kura mara mbili. Kura ya kwanza iwe ya national ama ya kitaifa ambapo tutachagua rais, mwakilishi wa bunge na mwakilishi wa senate. Hizo kura zifanywe wakati mmoja na wakati mwingine tufanye kura za county ama majimbo ambapo tutachagua gavana, tutachagua seneta na vile vile tutachagua MCA. Wana uwe voni matula mutinza ama isu kwa kulea kwithiwa inekite mawala nyuma iluni kana kwa ili unyuvani usu takukuiswa kwa unyuvani isioni imwa vaandhi ya Kenya yivo kaunti ya Mombasa na Kakamega. Safari hii IEBC standard zao kidogo zilishuka, hata tukaona uchaguzi mwingine ukiahirishwa, watu wao wengine wakihusishwa na masala ya udanganyifu hapa na pale. Kwa hivyo IEBC hawakuwa kwa ile standard yao ya kawaida. Hii itapunguza uzito wa IEBC kwamba wanatekeleza uchaguzi wa nafasi 6
utapunguza uzito kwa serikali, itapunguza uzito kwa mwananchi, itakuwa rahisi kwake yeye kuelewa ni mambo gani yanaendelea na yanafanyika. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Muyumbe wa Mwala Engineer Vincent Musyoka ni wenda mavisama kwika ukuni kilivandi ya Kenya na mevia ingi konetu ya serikali kukalata iseso ya kwika ukuni kilikiku cha Daniel Mbolu Musyoka ulona yo visa wa IEBC. Engineer Musyoka ainena kavindani kala watambuka musini kwa Daniel Mbolu ulawi utidhini Mwala kaunti ya Masako ni wadhana kana ndeisa kuthio mwanginya ugo uwakikoki umanyikane wala namo andu mamusi menda ukuni kiliwikwe kwa metoki na esililwa koso matambia la mailite makimi yao. Daniel Mwongela na Mauvoo. Muyumbo wa kiliomunge cha Mwala Engineer Vincent Musyoka na kavindani kala wavika musini wa mututia Daniel Mbolu Musyoka chathini cha Mboya na kunengane ukia kisio ni wathana kana no kuendea na kusukumia mivya ya serikali ile konetu na kwika ukunikili nikienda kukalatanga iseso ya kwika ukunikili na kwikithekana akini ya kwatikana kwa musiu wa ulona ya visa munene wa IEBC mututia Daniel Mbolu Musyoka. Serikali must be accountable. Athoko mialame serikali ni matenda uteka action katika sindu cia muthembo yenda umashwa kana metho memusari ni wakothi nondo itheta mbunge ni matongoesie ningu mobilize abunge andu ala maubisini mako to serve justice na mata kwetu menuke no senyo muno byo kwa kamba kindu jambe twele amba mwana kyoto tiye ni mukamba witu na muizo kaingira akele mumane inspector general wala twina ake ni mukamba ni wazo munene twina mwana ke witu wa Kisioni unatutiye na ingendile ile ibwa hata iuzikana na kindu chusio yende na utembea lakini walile wolo maende na ukona wao serve justice is just cut and it's sort of catwalk. Inki Engineer Vincent Musyoka ni wenda Inspector General wa polisi ila remoti ambaye alikiile katina na kuendea na kuatia na mavisa alangi ni kwenda kwikithekana esilwa nene makiko kiune meki wambini na mavikambe wa koti na kuosewa matambi momu makimia wethi ya mabua autamata kwetu bwana Inspector General Mutiambai paike ndugita wa ukamba uyani ethando uthuku mowea mumandane na ndisi ya bala uwe matunenge solution matutabia umealama no waiye mwanake witu nao na ndi yitu ya Kenya ina systems ni expert wa ICT na maundu ma engineering uko kelo mundu kakunia mundu simo na uimina ndatika cia nondona uyuawa yo ni chao kila kitu siye kwamba mana wono una mukonia simo na tuyati ya lingi cia ketu mani alingi to nongi weba twinena na andu ma musi matongo iwe niwe Jackson Mboya na ulani muneni wa musiu wa Musyoka ni mwokile kiuyu undu wa iseso yende na utoiwa na mbola na ileseka na serikali ni ilite kwikala atanga na kwikithekana aki ni ya kwatikana kinduki na kisisia ni connected na kwithwa andu motho kuma hands off makatumana ukweli no umanika nikana maetu tumamane mosi watu ela ya ile na ndumo as I insist maimana kana kila chonde mailela wa mesani taliu kana fees ni mundu wa Kenya ukuli serikali endani DCI mati eno kweli maikaongwe na maongwa mama nene na mwakati wasu ngweta mo oani kwa ma ini cooperative ni sawa tumanenga ngaino ndo ithie tuetikili. Daniel Mwongela Utungwe TV kuma vakisioni cha Minandoni kilaki utidhini Mwala kauntini ya Masako. Atongoi mama kanisa kuma kauntini ya Kitwini makulia mutongoi wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka
atongwesi atongoi alangi maki ureti kuma ilembetani ya ukamba kukwatiania na musumbi munyuve Dr. William Ruto ni kanamba ya mukamba yithiwe silikalini mainena na andiki Mauvoo matongwewe ni Bishop Ezekiel Mwendo ni mawetamba ya mukamba yithitwe nza wa silikali kwa ivinda yasa na vena bata wa ndongo isya ukamba kuya utemi ungamoyo ya kiuteti na kukwatiania na Ruto ni kana ilembeta ya ukamba ikwate maendeleo ungwa silikali la ikuseubwa. Onesimus Chalo nukuelesya. Tafanya menena na andiki Mauvoo ni mawetakane vinda yote tini na viti na ndongo ilembetani ya ukamba matongwewe ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni mele kuiva dhukanyosya kiuteti ila manena isio tena kukwatiania kwa vamwe na musumbi munyuve Dr. William Ruto ni kanamba ya mukamba ivikia na kukwata maendeleo. Atafanya amatongoe ni Bishop Ezekiel Mwendo ni mawetakanani ukona munene edhamba ya mukamba ni kwende ya kuikalanza wa serikali wandu belungu ya miaka ya 5 yukite balema mukule mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akwatiania na tongo ya langi kumelembetani ya ukamba na kumatwa kula kwe musumbi munyuve William Ruto na kunene nisema mundu mothu kumwa serikali leo kusauvwa kielelo ni chamba ya mukamba kuonikana serikali ya William Ruto. Mutongo waitu na munene waitu Kalonzo ethe atongwesi ukamba wonse ikwese wunze netune evinda nevikie twikalite katika opposition miaka 10 oyu twalika opposition twebika miaka 15 twenzini wa opposition na munene witu atya tubike bandu twaliuliota yuba uba bikiwe bena baina kusioketina utano waliuliwe nikanandu maitu malikenzini wa serikali ukamba witu nenzita uwa ukamba witu nenzi challenge bingi ndi cash crop ndi na siendo siandu maitu matona kukwata resources ko kila tukulia ithie twikulia nundu wandu ala tutongwesi nandu maitu niko tumitukulia especially Stephen Kalonzo wa Musyoka balokuolota nibo ala angionde anyube makuthi. Ona wio vone mamokatha musumbi munyuwe William Ruto kondu wasindi wake wa kivila cho sumbi inge makulia NMD kwende na kululumile mwe vindani ingwatani ya kiutati Azimio One Kenya Alliance inalia nila mosungio makivila cho sumbi na kuetakana ni kwithia idha chekwa nikotini kulia na mosungio asuvala mamenda NMD kwithia na Mauvoo kwa kila mawetakana wavungulu wa Mauvoo vandi ya Kenya nutonya kwekia mdina muisioni munene na kuvala nyokwati wandi. Mwitano wa masietwa onaivinda ya kula mwitano wa kweta na ingei mundu corrupti mundu muthuku onaimba kama tuko kenda mwai wa 8 ulona kwatie kula mbingi ana kwatie yo kingei kana yo muthuku kwa nandu manasia kwa ulo nubiwe emuseo na emuthuku ni wo nubiwe. Ingi Mwendo ni wa makuli atongo mama kanisa na alama na miungamo kivadhukanyo ya uteti kuya ivadhukanyo ute na kukwatiania na kwetikila na otu wa NMD na kukwata mba watongwe alama nyuviwe ni NMD mianya ni kivadhukanyo ya otongwe. Ulota nea ni wanikula ni kubingu enzea siya kuthikotini siya kunena ni analangi na edha mundu wakunu na asindie ndokatheke ya alama na asindiwe ithi wana Mauvoo na muyete Mauvoo na alama na asindie mayetikila nikenda mathukumane pamwe na alama na asindiwe nikenda ukamba witu na Kenya yitu tuende na kuthi nambe. Ona uya watafanya ane mamwenda musumbi munyuwe William Ruto afikie na kunenga kanisa mwanya ndini wa serikali yake. Mapasta maitu ala tutongoesye ivinda ya siasa tunaungamite ngaliko ili tunaungamite Azimio na alangi makaungama kwa Kenya Kwanza ningwenda umukulia nundu kula nina thelile tuekane na wo na bitina na kiweu no thatu nundu wangalikwele bitie kanele balukile tusiokenge tutwike athukumi mangai nundu mo ethiwa andu ala manani bawa nimetikila nile na makwatania we pastor wetiwa na kelele niki we pastor wetiwa uyu kite angaliko yaku niki ona etha ni wathanite okasianganye ni wo kuka nae makuka kana oka eka ubini yolongi wathani waku no kwitha we wa miaka ela yembe. Ndilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesimus Chalo. Endi ni wito musiwetha mutongoi waku no bitie etikela ndukathike andu alangi kanetha na bita etikela ni kwitha atongoi la manyibiwe ni makenya yonde. Tuisonga na mbeni kana mutongoi wa ngwatanio ya siama sia thukumi kotu Francis Atoli ni wawetakana ngwatanio ya Azimio Oka
iketikela utwi ula ukumwa ni koti kukonia ikwani ila meuthacha kotini wa yuluvyo kulana na mausungio ma unyuvani munene wa mwaka o aina na mathikoni ma umwe wa tongoi ma kotu kisioni cha Igembe ya ithio kauntini ya Meru. Atwali ni wawetakana nimo mana thuthisie Raila Odinga athikotini itina wakwe makuyaniwa ni mausungio asu ma IEBC. Otondo Faith Mackenzie ukuelesya. Mwandiki munene wa ngwatanio ya thukumi kotu Francis Atwoli na waweta kana ndongo ya Azimio One Kenya Raila Odinga no kwithiwa aithi kotini kumana na itambia ya kuleana na mosungio mausakwani ula unathelile na alama na tangasiwe ni mwene kibila wa nzama ya usakwani ya IEBC Wafula Chebukati. Kama kule kwetu Western huwa na mchezo ya miereka ya watu kulimana miereka. Ikisha kuisha saa ingine ulikuwa unalimana na ndugu yako ama kasini yako. Mnarudi mnakaa chini mnakula pamoja mnasahau hiyo maneno. Tolerance is the key. Kwa hivyo ningeliwasihi wa Kenya vile tulivyomshauri na pia Raila Amolo Odinga akakubali ushauri wetu na wengine waliomshauri kuliko mimi ya kwamba ni lazima tufuate njia ya kotini. Wacha tungojee matokeo ya kotini. Atwoli ni waweta kana itambia ya musumbi musakwe William Ruto kuweta kana nuketikila utuo wa koti kana ni ya ilite. Atwoli ingi ni wongela kana enendi alame utoa esia maundu makuingia nisia enendi alangi tamata ilite na ni mailite kwekana na maundu asu. Atwoli ni wadhingilila bata wa Mauvoo va Kenya. Naye William Samoei Ruto akasema matokeo ya kotini nitayakubali. Hawa wawili wakisha kuyakubali sisi ni nani? Sisi pia tutaikubali. Na ningelisii wale wanaenda kwa mitandao na mambo ingine ya kuandika ya kuinsight watu ama kuleta maneno ingine kuleta vitisho, wawache maneno kama hiyo, tuachie kotini, watu waendelee na kazi zao kama kawaida na atakayotoka kwa kotini sisi pia tutayafuata. Kabla ya hiyo tukipa amani ni kitu ya maana. Wale wanaosema mambo ya vita wangeliuliza wale waliokuwako zamani. Nake muyumbe wa Igembe South John Paul ni waweta kana usakwani ula unatwa yewe unaina uwo na aki. Wakati ambapo tulikuja hapa na rais muteule William Samoei Ruto, muliweza kusema ya kwamba mutasimama naye na mkaweza kusimama naye, na leo hii ndiye rais muteule wetu katika taifa hili. Kwa hivyo yale mambo mengine ambayo mnaambiwa mambo ya court, hayo hakuna mambo ambayo yako hapo. Ni hesabu ya 0.01. Hakuna mtu ambaye, hata wale watoto wa class 1 wanajua hesabu. Wale watoto wanajua hesabu. Na niwaambie hakuna mambo ambayo yako pale. Sawa? Kwa hivyo msiwe na shaka, hakuna mahali ambapo koti ama kesi inaenda, sababu kila mmoja aliweza kukusudia ya kwamba uchaguzi uliweza kufanywa uchaguzi wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Faith Mackenzie wa Mutunga, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Ngwatanio ya Azimio yu mwenda musumbe mwenyuve Dr. William Ruto aikane na itambia yake ya kosa tongoi alama na nyuviwe matena siama ondo mwena siama si ungwa ngwatanio ya Azimio ni kanamalike ngaliko yake ya Kenya kwanza. Kuisila kwa balua ula uandikitwe ni muandiki wanzama ya kuungamia kampeni ya Raila Odinga Profesa Makau Mutua. Ngwatanio ya Azimio yeweta kana itambia ya Ruto niyo yatumia wa ni utongoi wa chama cha KANU kubetanga udhasio wa mbunge na kutumia kana kutuma muyana wa demokrasia bandi ya Kenya utena ingi Profesa Mutua nuwetete kana Ruto enda kuona niwe musindi atyo mena wikwatio madha chekwa ni kotini koti nuko tuano ulo na sindie na mena ugo wakananimo manasindie maimenda ateimo bomwenala matena siama kuungama na demokrasia. Na ndiye musiaisi atuambothio mwavanini itusekethetie na Mauvoo mbenge ndukathivasa. Hello, we museo? Ni movea nundu wa ungunea. Anyanya,
mekau ondone lia kosa simu eno ni ngukunia na ondone olwa ni ngukunia ndumie SMS ni ngutungiria alimwa muno munyanyawa kukwata ni ngukunia atasikiza tune yaku tuma SMS wandikite skiza na yati ise namba 5 noti ile 5 ile na ituma kwa nyanya imwe. Company Warren Mabati Factory Limited nonde urati ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyani ya ntusawa vasi mabati kwa na wendu waku valota na kui ya kilungu cha 500 yulua yana cha mbesa siaku ntusawa vasi ya langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwe kitendo kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindo tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga oyito na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingino witi ode ya kukuyo mundi kusila mutandao wito wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ili kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwino yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Nina udhocha ingi tuendeye na kumanithia ngwatanio ya makundi makutetea haki cia mwene ndi yu memiandanza mayo nyuvani na mivaka IBC iwete nindi maunyuvani alamata netwa igwa kwi matuku kenda mwainio mailite kutwa igwa matongo iwe ni kundi ya kutetea haki cia mwene ndi ya KNHRC meweta kana IBC kwema kuweta nindi unyuvani ukatwa igwa no kutume ithoko siukila na kihuyu isioni isu wala ingi maweta kana vena maundu menda kukunikilwa yulo unyuvani ula unavitio tondo ngwatanio ya Azimio ikuweta Benjamin Mwaka nukuelesya mbiange. Makundi kenda ma kutetea haki cia mwene nthi ni maweta kunikiliwo yulo unyuvani munene wa chumwani kivitu wonanya mauvalu kumainginga likoni anza makunga unyuvani ya IEBC kukonya undu isesothi inatwa igwe kwa kuvikia muthia mauvalu kwa ni kulia kuthukuma kwa tumasini twa Kimskit thino iseseka utasia kukonia kura nduthe kavindani ka kutangasa mausungio mamuthia makivila chosumbi isangio ni ambumbanio ya Bomas of Kenya onakuka kuvikia amwe maofisa alama nonga mitwa nyuvani thino ilio yumbe kwa thayu na ange kuomewa. Over 200 Kimskits failed to identify voters during voting. This translates in our view actually, this translates to a lot of voters who may have been disfranchised. The buggered 2017 elections mirror some of the recurring incidents, and it is time for individuals to be held to account if they are found capable. Magundi a mwavulini wa Kenya Human Rights Commission alakati wo ni Muhure, Haki Yetu, Africog, Inuka Kenya na Angaza Movement menda mbe hivathukanyo ila yende ukusi wakati wa makomishona ma IEBC yulwa mausungio mamuthia makivila chosumbi ikunikilwe kwa kinthini no kana kuvetanga kiuyu katikati wa NND. What they said, I think there's a lot that they have not said yet. Okay? But they have compelling reasons for them to pull out. Doki kaloniki vila maweta meidhi wa maidhi kotini kusukumisia za makunga nyuvani ya IEBC itangasa matuku mama usakwani manini ivila ni sia ugavana Kakamega na Mombasa iliono yumbe ina kevo cha Kitui Rural County na Kitui meweta kwetelie kalima isio yi vatena matuku monyuvani ni uvathukanu na miao. We as Angaza members, we are also going to court to push for timely execution of those elections and of course protection of IBC officials as they carry out those elections. Yumenda atachondala medwa mena maunungu nesio yulwa mausungio ma unyuvanio unadhele kuatia miao na kuthacha avilu kotini no kana kumanda aki vala menda na sio koti yungame na ugo makwanini ano. We urge that the judiciary remains an impartial arbiter in the process
as the tranquility and peace of the nation depends on the perceptions and trust bestowed on it by citizens. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nyenito Benjamin Mwaka. MCA munyumbe wa dini ya Masongaleni ila ikibwezi cha umiloni wa Sua County ya Makueni Brian Soka ni wakuli atongo inaene ndi kukwatana na kuthukuma kwa bamwe nikana kuikithia mawatho aladeti manathanie nimeania ainena na andiki mama uvoso koni wa kibwezi Soka ni wawetakana yini yo ivinda ya ene ianda onde kuthukuma memwamba kuete maendeleo na kuvindwa mathayu maene ndi muno maundu ni makonetie uiti nema malelu kiwu kati wa maundwangi wala walumilia vata wa Mauvoo na maithiluko mailu ma uthukumia otondo mwandikitu Kennedy Mulinge okuelesya. Ayimbuka kwitha musindi masembani makivila cho MCA wa wodi ya Masongaleni ile kibwezi kauntini ya Makueni kivila na kila kina meliola matani ya teti yangina na nzoka ni wawete vinda kwe kuni ya maleve taimini ya kuthela aiweta yune vinda tongu ya lamanasa kuiwe kumathukuma enendi valoa kuli ya tongu ya kuthukuma kova kuvina mwenendi nekana kuwete maendeo niko kuli ando maito kama Masongaleni Kenya yeyonde twetikele kanani tunakwatia tongo na tongo yala tukwatie nimekwenda kutuwekwa na twenda tungame namo no kenda withie ni twamanenga mwana mwani wa kututhukuma tuteo matatiza katika wia wo no kenda siendo ila tunathana ibindela tunakuna campaign withie andu maitu ni twamabikia kumathukuma siendo isi kwa mituki na kwanzia la ya ileta vala kwa vidhio kwa magavana lamanasa kuiwe na kula kutoiwe wakana wa chumwa twathi no kwa kunenga lingilea nikana kunenga ma MCA alamanasa kuiwe ona mo kuidhio kithitu nzoka waweta ta kuidhio ikonya na kuthukuma vamwe na ene yanda onthe nikana kuwete maendeleo wodini ya Masongaleni vala umya wetu kwa tongoi angi alamanasa kuiwe kuose ya ikina yi nengwenda kuhakikisha utongo ine wakwa nitamane jikuvikia 80% connection ya kiwu kwa andu maitu no kenda withi andu maitu mayo no maiti kumanda kiwu kwasa tu tumamande kiwu kitheu na kianeu chau nyona chau tumia ni kwatianie na tongo ya lange onde tusakaniswe mwe evo mutongo ula tuketha atu tukuma bakupe governor wa Makueni vala itavanya vata wa enenthi na tongu ikululu meilia Mauvoo nzoka oingi waweta ni kwisila itambia yi vala tongu ila manasa kuiwa makethwa na ivinda ya neu ya kuwete maendeleo mathina ma ciana citu ila cie kwenda masomo mathina ma ciana citu ila cie kwenda mawia na mathina ma andu maitu ala ona mamekwenda ukwati withia ni mabikia kwikia mbesa mavuko na mathina ma uiti withia ni twaola garama ya andu maitu kuthio mantha uiti kundu kwasa masibitali ala maitu twina moke sione withia ni twekea mukazo twekea mbesa withia ni mabikia kwamba twa kiwango withia ni mathinikia mathina ma andu ala maitu maenda kwasa maendete kumantha uiti kwa bakuve kwa vidhio kwa magavana chumwa twathi kwinenga ivuso kwa masito ma MCA alamanasa kuwe kutumbithiwa hithangu ni rasmi ya serikali itambi atiwa ni kwa vidhiwa kwa ma MCA ani clerk cia mbunge kivathukanyo vala ma MCA amakambisha kivolo acho kwa kuza kwa speaker na munini wake Ken Mulinge Mutongo TV Makueni atongo imandini kwathukanio va Kenya ni mamukathi ya musumbi Uhuru Kenyatta nundu wa kuemea Mauvoo na ngwatanio vanthi ya Kenya ndino atongo iwake wa bakuwe miaka 10 maine na itina wa kumuthokia mawikaloni make musini wa Ilovi matongo iwe ni Archbishop wa kanisa wa Katoliki Mombasa Martin Kivuva Musonde wa Nyeri Anthony Mweria Archbishop wa ACK Jackson Ole Sapit na mutongo iwanza manene ya Islam Supkem Hassan Ole Nado ni mamukathi ya Kenyatta nundu wa kuikithia ni wako ni kila umwe utongoini wake Josephat Musimi na Mauvoo Musumbi Uhuru Kenyatta no komania na ndongo ikivathukanio cia makanisa vomani nene ya musumbi musini wa Ilovi alame muthokete ndongo isu cia makanisa mekivathukanio evo askabu wa diocese ya Mombasa Martin Kivuva Musonde
na Wanyeri Anthony Mueria wa kanisa wa Anglican Jackson Ole Sapit na mwene kivila wa kungamia nzama ya koti Siaslam Supkem Hassan Ole Nando ni mamukathia Musumbi Uhuru Kenyatta kwa utongoi wake musio ula wikithitie mugo ngwatanio na umwe kwa mbai sionthe va Kenya. Ingi ndongo isi cia makanisa nisiendeiye na mukumukathia Uhuru Kenyatta kwa kwikithia kana vena umwe kati wa ene nthi na kuseuvya nzia ya kwikithia kila umwe ni wewa evo nthini wa utongoi. Nake Musumbi Uhuru Kenyatta ainena kikaloni kiu kimwana numatungiye muvea kwa kumukwata mbau ziani sikivathukanio utongoini wake ona uyovo aimaikithisia kana nukwikithia kana kukethiwa nzia yi mwana ya kunengeleanilia utongoi wa kivila cha usumbi kwi musumbi ula ukoselela kuma kwake tina wake kuthiumu ya wea. Dambuka yeye mwana ya ndongo isia makanisa meke vathukanio Musumbi Uhuru Kenyatta tongo uwe ni askabu wa Mombasa Martin Kivuva Musonde Wanyeri Anthony Mueria na Ole Sapit wa kanisa wa Anglican meandamanite na ndongo ingesia makanisa meke vathukanio epo Sheikh Yusuf Nasir Maki askabu wa Archdiocese nene ya Ilovi Philip Anyoro, Bishop Emeritus David Onginde, Bishop Emeritus Sarah Zengo, Bishop Robert Langat, Canon Chris Kinyanjui na Father Ferdinand Luguzo. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Numubea Josephat Musiemi nundu wa Mauvoo wasu na indi musiaisia vaivo tuikila ngithi wa Vilingi wa Mauvoo angita mukama kwata kwiyo ni wathanthatu mwendo wa saa muonza. Nye nita wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda atwalila Mauvoo kwanzia ya meko tukwendea kwithiwa na kuiyo chapa ila tiwanesa.